trabahante. Naging kuwanin kuman asityung kanumran. It among nun mga libon. Ang karpintero taga-paraiso. Aming kuman kabuutan. Bisan diri pa oras kami pinapaundang. Kami nagtatrabaho masirap magmauran. Siyang litabog pagtabog di tamong porman. Ginawin nga ang karpintero nga taga-paraiso. Diri ko nabuhi kung diri eskwalado. Durugot ng kamasilan ni nga tao. Siyang litmahusay ko di manguloy magtrabaho. Kami nga tulong trabahante. High school kung maginawi. Kay diri kami mapalubi, mapaunsi. Itong iba na trabahante. Ginawin nga ang karpintero nga taga-paraiso. Diri ko nabuhi kung diri eskwalado. Durugot ng kamasilan ni nga tao. Siyang litmahusay ko di manguloy magtrabaho. Aming kuman kabuutan. Bisan diri pa oras kami pinapaundang. Kami nagtatrabaho masirap magmauran. Siyang litabog pagtabog di tamong porman. Kami nga tulong trabahante. High school kung maginawi. Kay dili kami mapalubig, mapaunsi. Itong iba na trabahante. Ginawin nga ang karpintero nga taga-paraiso. Diri ko nabuhi kung diri eskwalado. Durugot ng kamasilan ni nga tao. Damo salamat ang atong mga sinayaw, ang atong first pair, Miss Juan Lapod and Honorable Antonio Bormate Jr. Sugad man gihap kay Miss Angeline Lapod nga pinadisan ni Honorable Elect Christian Ray Buco. And our last pair, Miss Eileen Abindanyo nga pinadisan ni Honorable Nestor Altar. Okay, so yan na for the row.